KIUTHURANO kia ATUMIRIA ba MERU nikio MERU Pastors Forum gitongeretwe ni Bishop Buria kiugite kio gitiamwe na ATUMIRIA barabara kinyirenja kwa gavana KAWIRA ni untu ba MAROMBA bakiaria baugite kanisa cionthe itirari na ATUMIRIA bao na ku batiamwe na barabara kinyireni betete na mbere na gutariria kanisa ITIBATIRE gutonywa kiri siasa cia kuthurana na itiagirite uthuri murioki atumenyithia nkuruke. Ngwatanĩro ya MERU Ministers Forum gitongeretwe ni Bishop Buria na ibachumiritie na kutha bakiregana mucemanio IGORO arakononekera unje mwanya bachumiritie na kutha bagikira ngavana MERU Mwangaza na bakithumbia atongeria bangi na kuringana Bishop Buria na ATUMIRIA bangi baugite aragukinyite ne kaunti MERU manto kanisa jakeja kunganio no tongerwa about yesterday speech Badutwe Forum we are not aware about it. Tutekumenya buni bwetu bora tukua nonto kinyabira birari ruoro ni those other friends and colleagues tutekumenya which forum was that but batwi tubura turita wa the MERU Clergy Forum barabongosa mantu yonde ya MERU muntu nwe na watho kana aina wiro yewe no piki muntu from here from there wabera mbwire new ko ndebo barawirwe ni sawa immediately utongere bwa established takabwa established boja kukara tukiwata Bible arete na autori untu kuna governance issues. This is a country ende gureto ena katiba na governor na sheria na orangu watakaire na mpinyire kaire governance issues itumba kwa spiritualized. Exactly. We cannot spiritualize governance issues. Itebua na iketumbi odra bokudikirwa tongire bauga atre kadone ofisi governor kuringana na katiba na kuringana na ore structure wekari na mandate yeo deputy governor na mandate yewe kwena mamwanka ndegoro MCS bana mandate yewe twetakiri tugweta senator senate ina mandate yeo wetake MPs the same so inkuatire governance issues igekirwa areroya na igekirwa twari na ndiomi itebua because that's a different bono tubonge ba mwanya buru. It's kiri na issue at the moment is governance issues it's addressed na kuguro kwa onandi ni utongere bwa Kenya arabaitire uge na kuwa thinende ne kaunti MERU ebwiri kuthurwo ne MERU na baba kikwata mbaru ndububu bagwegere tho ikebatani thiri na ibagwitikia atongere bara bathuri baketho bakijantaira gutigira MERU gwitana mbere bwega batwe MERU kuma uongozi bwe kuyukia place MERU ndithite na thina itura ki politics all the way through na ita ukinya ndira tukwira viongozi bara twathurire bete bacemanie bayane the way forward they have all the weapons ira bomba gutumira na umabura bomba gutumira nikienda MERU yetu ithe na good leadership na leadership were ikathiria ituma MERU twithire tu na uongozi bubweya ya regime irenge ikilukite na itukumya we are blessed we are very intelligent people uti muntu mothuri MERU ari MCA kana ari MP ka senator kana those who are appointed like the CS those people are brilliant people ni antu na akiri mbeya na kanisa na watu ina uongozi when we are together and speaking in one voice inkumya MERU yaita kwa streamlined tutigana mantu jama ingi tujukania mugambo jwa president na mugambo jwa deputy president tugegitari ukinyaria come now let us reason together tutomba gutura ekuthithia mantu ja PR na iketumituite turantu representatives baba barutero kwa njara kwa ya right side barakilisha makanisa yetu ndera na bautu na tutri lejenge ekadro neona ndera tugweta executive ibwega sana ati utongeria bwande guruji ukukira president wetu na kinya deputy wawe ibombere kuigwa boibu bwega sana MERU kwithirwa ikithuja na ikareta solution ki mantu jara mikonie na nontu bou abatu twe kinya twitu kuigwa twe twe sehemu ya solution ya mugongo wetu kana kaunti yetu ya MERU na ndiro mbarao ni ati kanisa ikeja gutumirwa kwithwa ikigania ntu nontu murungo mojo nandi ni kwithwa bakigwata mbaru antu bonthe no tekinya muntu umwe bakwithwa bakendera and then finally ukageta mutongere kinyomwe utumira kanisa butibui kanisa is not this side or the other side kanisa IREO murunga mojo kanisa igitare onde
irutererwa murungu tukaja kuona antu bagita rutererwa na rwarungi ikireni kiuria no that is not ora Biblia gutwonia ikito muraika erere Joshua mwira unire ukwenda umbekera ke mulengo juka na jungi ntumpa kunganira katiba yugite seneta achwembecha na aikarie gukareu MCA atunge sheria cha county na acha oversight gukareu executive etumire mbecha kulingana na procurement policies nathingateu inathine tutina mirengo katukugite kuromba na deputy governor ojaura twarombere na governor na bunge na buku thikira nontu kinyagi kuromba kana kuthuja kana kueja na kirira ueja na riria umbite kuthikira ntere cionthe ikenda umba kueja na kiria kirikani batwikira twenda kuona tatongeria taunjia ba Meru ikwigwa kwina barabara ikwenjwa kwina loje rugutorwa na ari egembe antu bakurira kwina bakuthikirwa imenti bakuthikirwa na ikethira iri imbalanced gutemwana ukiuna mugongo igetou antu bonthe twamenya utongeria bwetu burio nkiripotera buri weekend mbeta muthuri Muriuki.